Naay mga nungutana, nabasa na ako sa mga comments, need ba og experience para makapag-Japan? Disclaimer lang ha, dili ko hiring agency, dili po ko connected sa any agency, o wala po ko nag-hire. So base lang ni sa akong mga nakita o akong experience sa dire. Naay mga trabaho na need yun nimo og experience pod para masayon. Mas naa po yung mga trabaho willing to be trained lang ka, walay problema. So dili kinahanglan og experience. So depende na sa ato ang masudlan nga trabaho. Depende po na sa ma-applyan nimo. Kay iya man gud sila og rules ana kung mga apply ta. Na ako'y experience ana akong gisudlan nga trabaho karon kay naa ko shop gamay ato nga time sa Pinas sa aircon ref mga inana technician ba. Akong ginabuhat ato, wala ko naga-apply og isa lang ka kategory. Wa ko ga-apply og isa lang ka trabaho. Like aircon ra akong gi-applyan, nag-a-apply ko og kutob sa skill nga kaanhay-bal-an ako. Kabalo ko mag-electrical, kabalo ko mag-welding, kabalo ko mag-aircon. So dili ra isa ka trabaho akong gi-applyan. Kung unsay demand nga moabot sa ilaha nga trabaho, like for example, nginahanglan og electrician, o isa ko sa ma-line up ato kay nag-apply man ko as electrician pod. Tapos kung nanginahanglan sila og welder, o isa ko sa ma-line up kay naa man po koy welder nga gi-applyan ato. Ang pangutana, need ba og experience? So dito na magdaog man dayon. Inig ma-appeal ka dito sa line up, naa na siya kuan, screening. Sa screening dito pangutan-on mo tanan ana, pangutan-on tanan to mga aplikante unsa ka kadugay nagtrabaho yung nani, naa ba kay experience. So depende na dito sa mga programa or sa agency nga ma-applyan nimo. Naiuban need og experience na 2 years o 3 years. Para sa ako na ako experience. Pero daghan ko nakita sa dire nga walay mga experience. Ako maistorya ana kung need ba og experience. So depende gyud na siya sa ato ang masudlan nga trabaho no. Ma-applyan og depende sa programa og depende sa agency nga ato ang ma-applyan. So tiyaga-tiyaga lang gyud mga boss.